Башкортостанда язгы сәсү эшләре башланды. Һаумыһыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсүм Мәйштанова. Программабыздың кунагы Башкортостандың ауыл хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Сураков. Ирек Искәндәрович, һаумыһыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, бүгін әлеге вакытта көн йылды туйдырган шунда иң яуаплы сордардың береһе нисек безнең игенчеләр басылдырга сыктымы? Бүгін көндә безнең республика буенча игенчеләр ауыл хуҗалыгы эшчәннәре яландарда эшләрде башлана. Безнең бик актив кына быелгы елда эшләр башланды дип әйтәйек. Менә бүгенге көнгә инде әйтәйек, үзәк районнарда сәсү эшләре башланды. Былтырга караганда быел әрәк кенә һуңрак башласак та, шул ук вакытта әйтеп үттеренемдә елның үзенчәлеге лә бар. Бөтен республика буенча районнарда ер вакытында бер тигез өлгерә башлана. Шуга эш бөтен республикала кайнай башлана. Демәк, бөтен районнарда басугаларга сыкты, сәсү эшләре башланды дип әйтә алабыз. Шул вакытта яз ул кышлау культураларының хәлен асыклауы сорала. Бына нисек кышланы, былтыргы һымак хәлдәр булмадымы ужым культуралары менән? Ужым культуралары безнең республикала өтендә 419 мең гектарга тиклем сәселгән. Әйтәйек, бүген көндә безнең федерал структуралардан Россельхозцентр ужым культураларын бөтен районнарда тикшерү алып барыла. Әлеге көндә күпме авыры, күпме үлгән шундай культураларда тикшерәләр инде. Әйтәйек, безнең прогноз буенча 1,9%-ка тиклем югалтулар булыр инде бу ужым культураларында. Шуга 385 мең тирәһе тип торып калыр дип уйлыйбыз. Әлеге көндә специалистлар, Россельхозцентр специалистлары тикшерә, ниндәй авырулар бар. Шул вакытта хуҗалыктарга рекомендациялар бирәләр инде, нишләтергә, ашлама бирергә, тырматырга һәм башка юнәлештә эштә алып барырга. Шуга кызу мәлдә шундай эшләр бара. Республикала менә бүген әйтәйгәндә безнең бөтен районнарда ужым культураларын ашлама белән тәэмин итәләр. Шулай ук безнең сәсүгә 20 райондан артык тотындылар. Шуга эшләр кызу бара. Нимә сәсәбез? Нинди культуралар сәсү күзаллана? Менә безнең әйтәйек, холы, бурсак сәселәр, шулай ук кайбер районнарда етинделәр сәселәр, шулай кумбавышта сәсе башладылар. Мал азыгына ниндәй культуралар кирәк, шул ниндәй безнең теге 1 еллык үлән тибез бит, шундай культураларда сәсү эшләре башланды. Иң беренче булып безнең Мәләвез районында СПК Салават дигән хуҗалык елдагысы төште. Шуңа икенче булып Дүртөй райондары, шуга Пайхы районында ер өлгерә, шул райондар эште башладылар. Вакытты югалтмай башлап торалар инде. Башлап көнне-төне сәсү эшләре бара. Быел шәкәр сөгөлдөрө майдандарын киңәйтү күзаллана. Кайсы райондарда ул? Безнең бит инде шәкәр сөгөлдөрө үттерү буенча 2 заводка бәйләнгән райондар, әйтәйек, менә Шишмә шәкәр заводының үзенең райондары, шулай ук безнең Әлшәй районында теге Раевка дигән шәкәр заводы, шул райондарга 100дән артык хуҗалык безнең шәкәр сөгөлдөрө үттереп алып барып тапшыралар инде. Безнең быел республика буенча былтырга караганда 25%-ка күләм артты, 35,700 гектар шәкәр сөгөлдөрө булачак. Хуҗалыктар бүген көндә елде әзерләйләр. Алдагы көннәрдә лә, алдагы елларда ла бөтен хуҗалыктарга максат итеп куябыз инде шәкәр сөгөлдөрө яланнарын арттырырга, чөнки безнең бұл 2 шәкәр заводы үзләрендә модернизация эшләйләр. Әйтәйек, буга тиклем әгәрдә алар тәүлегенә 3800-4000 тонна шәкәр сөгөлдөрен эшкәртсәләр, бұл модернизациянан һуң куәте арта, 12000 тоннага тиклем тәүлегенә эшкәртә башлаячаклар. Шуга безнең максат инде 2 миллион тонна йыйып алырга шәкәр сөгөлдөрен, шуга майдандарды мына ошо бер ничә ел эчендә 50 мең гектарга тиклем иткергә. Демәк, был заводтар үзләренә куелган максатты куәттәре етерлек дип әйтәйек был эшкәртү өчен. Был 2 заводтың куәте итә эшкәртергә. Урлык менән тәэмин итүгә килгәндә, ул бит инде азык-төлек менән тәэмин итү хәвефсезлеге дигәндә лә аңлата. Предприятиялар тиешенсә үзебездә һыналган, безнең ерлектә һыналган уңышлы, шундай уңдырышлы урлыклар менән тәэмин ителәме?
Біздің Ресей көлемінде Ресей ауыл қожалығы министерствосы бізге еттігіне юнелішті қоя бетінде показателлер төветтек. Мұна біз өзіміздің Ресей көлемінде өзіміздің ұрлықтар білен сәсілге тегіспі. Кәмінделі 75% сәсілген ұрлықтар біздің өзіміздің селекция бұларға тегіш. Біздің республикалайында ұрлықтар бойынша бүгін күнде құдақлы культуралар, шылайық біртүклі культуралар 99% Ресей селекция. Біздің мұна әлігі күнде іші алып барылы Құмбауыш бойынша біздің 50%. Әлігі күнде Ресей селекция шылық уақытта мұна күндері біз өткері ялан күндері. Ол бұйылда біздің 20-нен артық ялан күні қаралған шул ялан күндерінде яңы сұрттарды көрсетеміз, яңы культураларды көрсетеміз. Республика бойынша бүгін күнде біздің 98% ұрлықтар яқшы кондициялы. Һәм үзебезнең дә селекционерларыбыз оста, тәҗрибәле, 100 еллык тарихы булган шундай селекция үзәкләре эшләр республикалар. Бұл юнәлештәле эшләре алга бара. Әйтәйек, менә безнең Башкорт ғилим тикшерү ауыл қожалығы институтында әлеге күнде федерал программа бойынша грантқа, конкурсқа бардылар. Алар енді мал азығы культуралары бойынша грант алғалар. Бұл грант бойынша біздің бірнеше өлкөге ошу республикала яңы ұрлықлар сағараласақ, әмді алар хатыласақ енді. Шул эшләр алып бара, селекционерлар үз эшләрен урынына иткерү эшләләр. Грант дигәндән 14 миллионга аса грант ала. Бүген авыл хуҗалыгы предприятиеләре нинди хуҗалыклар уга өмет итә ала? Бұл біздің бітінде өзіміздің республика программаға 14 миллионға доход кетіруші проекттар деп аталды. Біз 2 ел, 12-19 елда 3 миллионға тіклім бергенлік. Бұлар кооперативтар алайын енді. Қазір әдіріккіні өзгертулер ендірдік. Әгерді кооператив ұшы республика грантына дауа әйтейкен, аныға 3 миллионға тіклім бұлға 10% өзінің ақсағы қалғаны грантында. Әгер де енді 14 миллионға тіклімдегі әйтейкен, 7 миллион өзінікі бұларға теш, 7 миллионы бұла хүкіметтен. Бар ма бұндай предприятиялар көп мәдәрәк білдірісілер? Біздің республика өтінде әйтейк Ресей көлемінде кооперативтар бойынша бірінші орында тұра, шуға кооперативтар үсеші бара. Бүгінгі күнділі әліге 50-ге яқын кооператив ошында юнәлішті ішін алып барып, ошы программаға қушыларға дейіні. Барлығы республикалар біздің 360-тан артығырақ кооператив. Бұл грантты кооперативтар немеге тұтына ала? Бұл грант түрлі яқ тұтына ала. Біз енді көбісінше көрәбіз, олар болып ауыл қожалығы продукцияны ішкерту яғына көрек қоланалар. Хүтшілікті енді хүттен индейдер продукция ішлейлер. Әгерді өсімлілік болға енді андан екінші түрлі жұлыққан бекорым, я он, я башқа түрлі продукция итті ішкерту бойынша. Шына біздің бек уникал проекттар бар. Әйтейік үлән дару үләндерін дейіп, оларды ішкертілер. Шылай құртсылық бойынсала көп күні ішкерту юнәліштері бар. Әйтейік, мұна бүгін күнді балғына түгіл, башқа продукциялы ішкертіп, Европа елдерінілі хаталар. Шунда юнәліштер көп. Һәм бақсасылық мен бәшмәк көстірістерді айырым иқтибарға лайық тұрмаған республикала? Әйтейік, мұна бір 5-6 елілік бідді андай көрініштер, бәшмәк көстіру деген нәмәні білмейлер, нәбітінде сит региондардан келейіні. Мүмкінде біздің республикала бірнеше кооператив ошы юнәлішті іш алып барыла, өйлері қазіргі күнде әйтейік, әзіркіні конкуренциялар бардыр індалардың. Ярдам дегенден республика предприятияларына өсөнсі ярдам сараларының өсөнсі пакеті секторінде ашламалар менен ярдам ету қаралғайын. Бұл ашламалар менен ярдамды барлық құжалықтарды алды ма? Онымен ол несек берілі келді? Біздің өсөнсі пакетті құжалықтарға ярдамы қаралған ашламағына түгіл техника бойынша. Әйтейік, бүгін күнде біздің 200 миллиондан артық техникаға берілді январь-февраль айларында. Әлігі күнде енді документтары әдір болғас, біз ашламаларға 120 миллион ақса бересіз. Әмді біздің хөкімет ақса бүлген хайын, біз ошы үшінші пакеттің юнәліштерін өте есек біз.
Ашламалар ол әлбәттә Башкортстанда yetiştirilгән, Рәсәйдә yetiştirilгән. Ашламалар безнең Башкортстанда, безнең бөтендә үзебезнең ике зур завод, ашлама заводтары бар, әйтәйек, Мәләвиттә һәм дә Салаватта, Газпром нефтехим Салаватта. Бүген көндә ашламаларды хуҗалыклары һатып алдылар. Былтырга караганда безнең 20%-ка күбрәк алынды хуҗалыклардан. Чөнки бөтен хуҗалыкларда аңлайлар, ашлама кулланып, яхшы мул уңыш йыйып, мул уңыштың бүген көндә хакы бар. Бұл ауыл хуҗалыгына нык зур файда. Ауыл хуҗалыгы предприятиеләре тагыла ягулык менән тәэмин итү зур мәсьәлә булып тора. Бу яһәттән улар нинди ярдәмгә өмет итә ала? Безнең әйтәйек, ягулык буенча ярдәм каралмаган, безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләре үзебезнең республикага yetiştirilгән ягулыкты алалар. Ялгыз әсүштеренә безгә 39 мең тонна ягулык кирәк. Бүген көндә 51% тупланган, шул вакытта әле хатып алу бара, шуга хуҗалыктар тулыгынча тәэмин ителәсәк. Безнең Роснефть, Башнефть һәм хөкүмәт белән төзелгән соглашение, шул соглашение буенча бөтен хуҗалыкларга вакытында ярдәм күрсәтеләсәк. Эрик Искәндәрович, әйтә алабызмы, республиканың азык-түлек тәэминаты тиешле кимәлдә тәэмин ителгән, хәүф янамай безгә дип? Шулай дип әйтәләбез, чөнки безнең көндә сәсе эшләрен башланык, техника безнең әзер, бөтен ашлама бар, ягулык бар, шуга эш матурлап вакытында ошо тидәр ала сәсергә. Һәм авыл хуҗалыгы эшчәннәренә теләктәргә теләң? Авыл хуҗалык эшчәннәренә минем теләгем шул, матурлап вакытында сәсеп, мул уңыш йыйып алырга дип уйлыйм. Шулай булган. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, безнең студияда Башкортстанның авыл хуҗалыгы министры урынбасары Эрик Сураков булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.